Hello guys, welcome back to my channel. Tuna chuanin B Deluxe zo kano unbox ton anga hei hi BTS album ka o chan na anya mase I kalei theilo char ama ai ma hianin I kalei ne mod 7 te mod persona zok te po kha kalei khal zela ama tak hi kalei har zo ka o ma sak ber nya chonin ka o na array to boga tu na finally kan unbox to nga mase unboxing ke ma hianin unboxing hi nuam ka ti ve shim shim wa ne mu nom tur angpon ka ti thiam chang lawa ma se mingal khir sak ve me angang wa PC hi b hi chu ka du ne mem chu self produce ni ba ka hianin I anwai PC hi kim veka le hi a hlok em bo he a album po hi rit na atam mai she thiam he album dang ne na te khin phei chuan a o ngoi ngoya chuan tuna chuanin kan lo nei ve thei ta ni chuan tuna kan lo unbox ang Let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring down fire, set the night light. Hey, shining through the wow chuanin log o ta ti hian inge te hi unbox har pol chu kan nit le to tho ma se kan ti ve shim shima wow 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 chuanin ni zom hi atam ni chu ka mom ui a mess thei big siak unboxing han na phut se chuan hian unbox chu la le ta se chuan hi poster folded poster 와 진짜 예쁘다. 너무 예뻐. 지민의 히터 밑에 랑라왕 띠가라도 또. 비딜렉스의 그 오지야 히주 뭐 히장래 랭한 틸 거 앙띠 히가라위 ngay toang ngay lawa. 틸 히가 옷박 ngay lawa 마세 비딜렉스의 그 모이장 그 틴데 히 아프도 뚜제. 와. Life goes on. He poster hi chu a blue and grey ngoi ni chu mo ui chair thiam ve la ka ti ru khop mai at ama ga jong ka chair tlem ka chu ka chair thema se he an hangul hi an ma ni chong lu tu khi chu a rila he dam dang ta na lo sha thiam te hi har ve ta moms zan he hi ni ta ni CD zan hi postcard da na tur khani ta he QR code zan postcard poster te ka ti chu 진짜 예뻐. 저 뒤쪽에는 BCO. 데이데이. 헤이 볼락하니다. 우리 진형. 진희 그래 빨도 베니야. 민영이. 틴리만 랩해도 뭐 쿠키 지민이 바보 남준이 호비 오 마이 갓 히니 떡매니 kan bisijo zale ta tuna photobook kan kalang pula moi jai a glossy to paishem a pisi jo ametta sick and tired, but I don't wanna mess up dance like guys are through the fire. Gonna get to the dark get by. Work it, work it, work it. 밤이 되면 내 눈을 감고서 work it, work it, work it. 내가 널 다시 믿을래. 자 일어나 one more time. 다시 아침이야 오늘은 나.
지루해 벅차고 나의 Where's my angel 하루의 끝을 들리운 Someone call me save me please 지친 하루의 한숨뿐 사람들은 다 행복한가 봐 Can you look at me cause I'm blue and gray 거울에 비친 눈물의 의미는 웃음에 감춰진 나의 색깔 blue and gray 어디서부터 잘못됐는지 잘 모르겠어 나 어려서부터 머릿속엔 파란색 물음표 어쩜 그랬어 치열하게 살았는지 모르지 But 뒤를 돌아보니 여기 우두커니 손이 나를 집어삼켜버리는 저 서스퍼른 그림 여전히 더 파란색 물음표는 과연 불안인지 우린지 어쩜 정말 후회의 동물인지 아니면 외로움이 나올지 여전히 모르겠어 서스퍼른 blue Deluxe chu I army engi kha album collect tuk tan lo album collect lem lo tan po Deluxe chu leive shim se hi chu go achan chu a in sir om la udu tu ka nei ma po khang ka in sir lo lok shim mo amante tauzel male making flame behind the scene BTS behind the scene mi chat zain mem ti khan oi they to pay ko ne han can bicycle boy hen horo pichu an nei cha em lem lo 진짜 예쁘다. And now poster hita message hanzi anahi ka an RJT and now unboxing chin taujin bias tu kha kami unboxing ke en khan ama ha Korean ania chanin achiara chanin subtitle han anje omjia kha chu I kasheve thei thawa chan a Japani po kha anjak ril BTS season ril shima shethiam ve chu ka chak chin tyang anja me oh Dizong ka anya Deluxe ko mo. Chuanin ka video te inaw enzel anga chuanin kina adam ko kana unbox ya donya chuanin kungi chan hello me bye